just a quick. Hello guys, how are you? Yes, sir. Yeah, man. Joe, I just want to emphasize Yes. what this guy Zolani was talking, Mr. France. Yeah, I'm saying this Zolani. Like I just want to emphasize, gentlemen, it's a problem really, Lando. Now figure endaweni uqaluqalulwe like ukuthi lo muntu uzangasalelwe lapha. Like I just want to ask Nyansi serious ba. Like asilelo ngapick up sonke man. Like abantu abawethu wesinda efana neTaiwan ngabantwana abancinci abantwana abazelelwe lapha thina sisuke ngalini. So yagxothwa ezindaweni kuthiwa uhlale yapha. Siyagxothwa siqeshwa noqeshwa futhi because kuthiwa sisengekhuko. Like I just want to emphasize. Kodwa futhi usebenza la nje. No, umsebenzi umninzi siyawunikwa. But wena ufuna usebenza nje wena. No, ndicela abanye abantu kaloku because I'm not talking about me. Like mina pay grant. Le mbovane yakho yona ithi into yayo. No, into yenzekayo mind izayithetha iwani. Abantu balapha isayithi bazenza inqoqonqoqo. Galelo. Baphinda emsebenzini. Baqesha bodwa. Baqesha nabodwa. Yeah. So gqiba thina singaphangeli. Taiwan. Urhulumente oyenzi urongo. Urongo. Urhulumente oyenzi. Baphinda. Ukoleka kula magama apha eTaiwan eMapelo Street. Yeah. Uceba wethu ngumabhuti. Yeah. Akakho wrong uceba wethu perfect ukhaya uceba wethu perfect akakho wrong. But abantu abalandele evini kwakhe ukhaya Baqesha bane problem baqesha abantwana babo neefamily zabo basusa abantu ngapha Eastern Cape kodwa sihleli apha. Asiphangi. Yes. Asiphangi. Lo bhuti lona fike le ngxaki. Lo bhuti lona ujolelo. Uthathelwe umfazi lo bhuti straight. Ebhuti kangwena bhuti wena uziva njani nje kuba uthathelwe umfazi phambi kwakho endlini yakho straight. Uziva njani mkhulu wami? Yekodwa man. Yebafethu. Andizozibizwana ngubani kabani ngiphuma phi. Yekodwa onicala nikhulekile. Welinye icala nikhulekile. But lo uziva njani nje ke uthatha phambi kwakho ichere yakho? Hayi. Umye kanjani unathatha phambi kwakho? Thatha phambi kwami nje hluthi. Enkafa liyabuya. Ngothukile kuseni. Akabuyi na Akabuyi na. uleli wedwa. Le ndoda.